benshi mukunda gusenga n'Imana barinde kandi ndinde amasengesho n'umukobwa umwe agiye kugira mariage aciye kuvuga ngo mana ndatuye guzubane nanje nguko wabanye na Sara sinshobora kuguherekeza. Yes. Bisigura kuchupia kusina kama ngichenga ni katastrofe kwa sababu kufuza. Kubariki bana wasoma Biblia wakasoma dubati bakatota mlopia profilo batazi ngoma usomane nanje mana ndije muri umwamagaro usomane nanje nguko wabanye na Yosefu ibinogo birakurindiri. Kabisa. Kandi si Satani nibirukana kawa sawa. Kubera ko mbise ko Yosefu yabamukomeye muri Egiputa ujito ikana tule nanje Imana bari nanje kugaba na Yosefu bishimo ibyo Potifari yapo ugiye gukora kandi maze kuvuga ko ngomba kubana n'Imana nkuko yabanye na Yosefu koje kureba Potifari mu gihugu kandi abo dukenega avuga ngo uzuke mana ubane nanje kuko wabiteguye umuzima nyako wandemeye kuba ko kuva ijuru. Birumvikana ibyo ndavuga kuko benshi baravuga ngo haleluya. So Daudi yagize ibikorwa byiza mais c'était attaché à son histoire. Pour mon expérience mais je ne veux pas cette photocopie conforme de sa vie. Quando você não sendo humano, o seu querido humano, aleluia, o seu menino de Sara, Abraão está falando, eu me digo, pai, como é que a Sara está bela, bela, tu me deu na água, isso eu bela, arranze. So, Jeremiah 4 assim, se chama pior, se chama kuvuga ngoma, igihe so muri abikiri kimeze nka Goliath, uzokuruke muri je umuko uruse muri Daudi, apana na Daudi mbere ya Goliath. Daudi mbere ya Goliath yokubitwa ariko Imana muri Daudi mbere ya Goliath na Goliath batatu bawufukama. So you need this revelation kuko usabana ko tume abantu biyatura ko kubera ko yasonye izina acyumva ngo ni byiza akabura kwiyatura ko. Haleluya, haleluya. Uyu Salomo ashaka kwitwa Salomo ariko katura ndakeneye ubwenge bwo kumenya Imana n'ubwenge bwo gukora ibikomeye ariko ibintu bijyanye no kugira abagore benshi Salomo muri ibi ndabigusigiye endelea uko. Is that revelation? Amen. Ane ipate oshona bikenera cyane mu guhagarika izuba gusa. No mukemeza mu gozo upsenya ngamutsi basiza bikeneye buri time. Oya. Ibyo ngeneye buri time no gusima na byawe no kuko narabyawe n'Imana. Amen. Kandi mwibuke ko ubushobozi bw'urupfu n'ubugingo buri he.